بداية فساد الحضارة، هذا هو، أو بما معناه هذا مؤذن. الظلم بداية الدمار، فنرجو الله عز وجل أن يبعد عنا الظلم، وأن يؤسس بيننا العدل والعدالة، وأن يحكم الحكام بيننا بالعدل حتى نرى الخير والبركة من بعضنا إن شاء الله. برايد مسلمان نقطة دويا كو في دولة خراد بن، في ولاد خراد بن، في أمدوجن حضارة ومدنية، في شارستاني باجارستاني خراد بن، ظلم نوكهوي بعدالتي. دما قاد قوتن ظلم يعني الهمبر عدالتي، عدالت هي والهمبر عدالتي نا عدالتي يعني الظلم، يعني النحقي، يعني احتمال هنكي إنسان أجدسته وان درخيت ما في وان بخي. قالوا بسلمانا ولا تشوى آباد بن، حتى مالبات تشوى آباد بش، مالبات هذا أم دست بيكن، مالبات تشوى خراد به بالنوك هفية باف يا دايك دماكو أولاد خو يكيل سر يكي دا بقره، دماكو حق بده يكي نده يكي، آليكاريا يكي بك آليكاري نكه، وی دمه اوان برای و خشکات بن نیاری هف، دماک بون خشکی و نیاری هف، خشکو برا ببن نیاری هف، یک اوان نابد دو، بکردی و هاد بجن به یک همه نابد دو، یعنی خیر و برکت نامینه، ابیاش بیروانه کن. دماکو عدالت هبه یک اوان بد دو، دو اوان به چار، چار اوان به هشت. و ها رنگ دولت چی دماکو به عدالتی بکوه که، به عدالتی چند حب شکلی وی هنه. ماف بدی یکیت ندی یکیدنه، بدی گروبه کی ندی گروبادن، پره بدی یکیت ندی یکیت، آلیکاریا یکی بکیت آلیکاریا یکی نکیت. تو هنک انسانا ظلمل وان بکیت، هنک انسانا چعبه خوب وان بگری. یعنی شخص که هی دزی کیت که دستی وجد کی، شخص که هی دولت تفت فروش دنگی خناکی. اویاد بس سبب کملت هف حسنکه، دما کملت ببن نیاری هف. جهب حسنك وي دماني ملت بهفرا اشار بك دمك ملت بيك و شركر لهمبري هف شركر وي وقت خير و بركت ولات نامينه وي وقت خير و حسنات و آليكاري و بركت كد ولات او تفكي هنداد بن حساب كد مالا ودا مالا يكجي برچاوي خو زارو كد مالا خدا شر بكن نه جامعه تساغلم دمینه، نه درگاه تدمینن، نه دوار تدمینن، نه طبق و پرداخ تای چای دمینن، تفخراد به. تیدا شر هاتیه کرن. دما کد ماره کدا زارو که بچوک شر دکن گلک تشتن تشکاندن. دیگه حساب که دولت کدا به میلیون انسان همبر هف شر دکه جهب نخوش به هفر شر دکن. بی وقت خیر و برکت ولات نامینه. یک سیارات شوتینه، یک دکانات شوتینه، یک بنای خراد که، یک ریا خراد که، یک جسر و پرا خراد که، هر کس کی بشکل کی ضرر ده لورش حال خو نرازینه، لور عدالت نه، لدمک عدالت هبه وی وقت خیر و برکت ولات تا زیدت به قلب سلمانه افیاش بیروانه کن. تاریخ انسان داجی رب عالم دمک بحث که دبی وان ولاتا وان گندا وان باجارات بسبب ظلمه خرابون. حاكم وان ظلمه لوان تكر حقي وان ند دوام دمك حق نديوان ملت بن نياري هب تما شكن هر ولاتك كيرو فقير ما به بعدالتي كي تيدا هي بسبب بعدالتي بونا هاني ملت جا آخا خو حسناك جولاتي خو حسناك جبراي خوشي حسناك لورا بعدالتي كي كتيكي ما فيوي هاتي هم داكرن قالك انسان هنا دبي از دولتا خدا سر بلندم حقي من هاتيه باراستن از جبون آخا خو شر بکم حتی ورم کشتن جبون دولت خو مال خو ملک خو لدمک شخص کی بجه دولت دا قیمت امنینه پرمتنه مالمتنه معاشمتنه تشتکی متنه کی تیوی دولت آنه دگره برا بگره مازی چما شر بکم تشکی ناکه و دسته من از خو بر انسان کی دی نادم کشتن از ورم کشتن او بخوی خیر و برکت بی دولت آنه بی والهانه ناکه گاوا کم ملت ولاتک الاخا خو خدی در نکون انسان خریب انسان دروا بشکل کی خوش ورن خیر و برکت آن ببن قط بیر و نکن قانون کی بشر هگل و انسانا دما کو دحب انسان شر بکن سرتشت کی یک هدنیته مال دست وان دبه یعنی حاشا بر تشبیه ده خطا نه دما کو عستی کلوی هبه دحب کوچک سروی عستی شر بکن پسیک توی عستی هانه دبیجا پسیک یعنی نه کوچک کیجی وانا مشغول بهون پسیک که اوقاب ضعیفه تیوی عستی هانش دسته وان درد خیر ایرو خیر و برکت اکد ولات مبسلمان دهیه یقین بکن گلک جه دنیای داتنه ولكن بلاک ام بعادلن عدالت منینه ظلم مهیه نحقیه مهیه ام فقیرن
petrol ameye peremetine, gaz ameye peremenine, gene muce emene milletime birçiye, ava velatime maleme de avninen, levra adaleta metine, milleti hatiye male mecme sandiye birine care kadi bideh fiyete zede işte froşun me. Kaç bir vanekin gelu cemaati, İslam ne ebe, dine Xwedê ne ebe, Rabbi alemi emri metkem adil bin, zulmê nekin. Dema ku zulm hat kirin, velat xirad bin. Tarîxê me de ev tiştîhanê em didînin, tarîxa me de kengê zulm hatiye kirin, vî wextê hanê xirabûn hatiye serê me. Kengê zulm hatiye kirin, vî wextê quvweta me nemaye. Vî dema hanê milletê hatiye, mal û mülkê mecme sandiye, şerefa me ji destê me sandine. Ji bîr ve nekin. Adalet وەکن ev duwarê hanê ji bonê bajarekî. Ev duwarê hanê ku adil be saxlem be serma nayhindir. Zulm çiye ev duwarê hanê tida qul hebin. Wek ev tiştê ku hûn tev qul kirin avan qulê hanê ewakîn one. Mala te pencera wî şikandî be, dergahê wî şikandî be duwarê wî qul bin. Çi qasa serma hebe têbara te. Tu çi qa mala xwe germikî germa te çe dervat. Her sermayê dayê. Dema bêedaletî hebe perê dewletê rast û çep diçin. خیر و برکتش تشتکی نادینی اویا قد بیر وانکن و ایرو تشتک هاتیه سر ما جوی به عدالتی هانه هاتیه سر ما بلک به عدالتی سر ما ده هیا اف ظلم و نحقیه هانه ته سر ما عالم تشتک گلک نصیحت مزنج مراد بجن دبی دولتکی اگر کتو ده عدالت هبه ولو او دولت ایمان ای بخواده تنبجی که حفتا چی مگو ایمان چقاسا مهمه مادام عدالت ده هیا عمره واندرجه لورا دوی باجار هانه دا دوی دولت هانه دا بندست نمانه دما کو زاروک کی یتیم جنکا بخویی انسان کی پیرمر بخویی دست خبل نک نفر نک رب عالم عمر درشت که لدما کو یتیم و فقیر و پیرمر و پیرجن بجن یا رب ظلم ما تکرن آلی کاریا مبکه وانا حق مخوارنه نانتنا آفتنا من کولانا دا سکنن رب عالم لأنصرنك ولو بعد حين اتقوا دعوة المظلوم يا وهاد بيجا پیغمبر ما آگه دار نفرا انسان بندست بن دورا ام مظلوم بندست بن ام نفرا بكن حكمت خودجي كان جيبو خاص لي هر آلي كاريا مدك لأنصرنك ولو بعد حين از هر آلي كاريا تبكم از انتقام في ظالمي انا بستينم بينن برچعبه خود تاريخ دا چقاسا دولت چه بونه چقاسا خودی قوت چه بونه او چه وکتنه بن آخی بن عده تقیمتکی جوان نمایه به عدالت هاتنه پیش بظلمه خلاص بونه اویاش بیر و نکن کت عدالت بی خیر و برکت ته عدالت بی انسان تزیدت بن پره تزیدت به ولات ته آوا کرن حضور ته چه به لیدم اکو عدالت تنه به وی وقت هانه انسان ته کشتن پره دریا خراب داتن صرف کرن ولات خراد بن بنا سر بنای نامینه جیران کلکا جیران نامینه ده هر مالبات که دا چند حب انسان تین کشتن چند حب جن بی ظلام دمینن چند حب زاروک بی دی و بی باف دمینن لورا ظلم هاتیه کرن او ولاتی هانه ویران دبه تشتکی تیدا نامینه اویا قدش بیر وانکن دمکو عدالت هبه خیر و برکت چه بو هدی هر تش زیده دبه رب عالمه اف خیر و برکت و وی عدالت هانه بکنسیب ما بکنسیب ولات ما و دنیای تف رب عالمش بندست ظالم درخه انسان عادل ورن و رب عالمش خیر و خوشی و سلامتی بکنسیب ما اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد أيها الإخوة أحد الصحابة اسمه عمرو بن العاص يقول لا سلطان إلا بالرجال سلطان معناه الحكم ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بالعمارة أي تكون هناك مصانع ومعمل يشتغل ولا عمارة إلا بالعدل إذا تحب أن تتقدم فعليك أن تكون عادلا ويقول وهب بن منبه هذا أحد التابعين إذا هم الوالي بالعدل أدخل الله البركات في أهل مملكته حتى في الأسواق والأرزاق وإذا هم الوالي بالجور الجور هو الظلم أدخل الله النقص في مملكته حتى في الأسواق والأرزاق شار برودر عمرو بن العاص أن صحابة هان سير Vis du vill ha makt tränger män, zlan person yani tränger. Ötünden du kan icke få makten.
Visst du har ikke penger, du kan ikke samle venn eller noen person rundt deg. Hvis du vil ha penger, trenger også å bygge en ting. Trenger business. Landet blir i ro, og hvis du ønsker å bli ro, trenger å bli adel, rettferdig mot dem. Rettferdighet kommer med penger. Penger kommer med venn, venn kommer med makten. Men urettferdig mister alt. Også den andre alim, tabi'i, de som så sahaba, de som så profeten sallallahu alaihi wasallam, de sier, de som styrer land, når de tenker å gjøre en ting som er bra for folk, bare tenker, ikke gjøre, når han tenker å skal hjelpe folk, gi god lønn til dem, den tida alle føler positive ting. Alle tenker, og de ser, føler, ja, landet begynner å bli bra og bra. Men når han tenker å gjøre feil mot folk, han sier, jeg skal gjøre for eksempel skatten så mye, mer og mer. Jeg skal presse på folk, jeg skal gjøre sånn og sånn. Da han tenker for å gjøre, alle føler landet går til minus. Bare tenk. Når han tenker, og når han gjør, na'uzu billah, det blir verre og verre, yani. Kjære brødre, قلب سلمانه. عمري كريعاس يكشفان صحابيه بربع عقلوز يركبوا كلمه مشهوره دبيك قوته دولته بخازي دولته سلطان معنا دولته دولته را ظلام لازمه كظلامه تنبت نكار بمازنه دولته جبونه كظلامه تهبن پره لازمه جبونه پره تهبن غير دولته تور آواکرن يعني تدا شر و کشتن تنبه تجارت تدا هراوره جبونه تجارت جي عدالت لازمه ده دولته که دا عدالت هبه او دولت پیش داد چه دولت دا عدالت نبه فقیر دبن بربجیرچن عالمه که دنه تابعیه وانه که صحابیه دیتنه ده بیجه گاوه که مازنه دولته بیجه از تشتکی بخیرج ملت خورا بکم بیجه ده فکره ها نکریه ده فکره ده بیجه تشتکی بخیرج ملت خورا بکم ام بیجن از مدرسه کی چکم از معاش وان زیده بکم از اینکی پره کم جوان بستینم قفا كن نيته خيري بك دس بك نيته بك ملت تفت كفا فرقت به والله وخير وبركتك هات بركت كفا بريوان تجارت وان خوشت به زاروك وان زيدت بن بريوان زيدت به حضور چت ود ولاتا بنيته بتنه هيجا كارو خباتك نكريه ليدبه دمكو مازن دولت بيجا از بقركان ملت بقرم زينكي برا زيده جوان بستينم وبجن زاريبان بجن سكاتو فيرجي يعني دماغ ازیده جوان بستینم وی وقت سری حتی منی گشت زانم تشتکی نراست هه وای خیر نما وای برکت نما تشتکی چبو ظلمکی چبو حکایه قدیش وقت ویش برا بیجم تاریخ چت بیجه دبی سلطان دولت تبی وزیر خو برد مشهور بود به تبدیل قیافت جلی خود گوهرت نوا باجار دگاری دولت خدا جن جنب بخچه حنارا اوه جنک اختیار و الناس ناکه دبی خاطی که تدکاری گلاسکی یعنی پارداخی تاسکی آوا حنار ابدی من دبی سرچابه من حنارکی تینه دکت دپرچه هر نیوی پارداخی درته حنارکی ده حد پارداخی آوا شربتا حنار بدخون پیره چکار خود که وزیر سلطان از به سلطان من دبی بخچه کی او قصادار تدهنه دبی خود زانه اف جنانه قد پری خونه دای حتی انا یعنی اسکات خو ورگی خونه دای ام چه بکن بخيرك ام هرنا ام اوقص جزاي كان صلاه لي ببرم جزاي كان صلاه ام جزاء بدنوان حق 10 صلاه بريخ ندانه تمام دبيت حاضر باش بيروانه كيجا بخشه كيجا بيرجنه چه قصدار اون هبون ام حسابكم 20 صلاه بريخ ندانه ام اوقص برا بستينن بري اقراب جارك ديد به خاطي كي پيره تدكاري د اوك د پارداخ ديج د تاسدن شربت حنارات بي سرچعب من حنارکی تینه آفتنه دو تینه سه تینه دکن ناکا پارداخ وان تجینابه وانا عجب دمینم دبی پیره چه بو بخش حنارت گاوا دی تدا آوا وان گلک بود دبی خدای ورا رحمه سروک دولت ظلم کت یدلیوی سروک دولت ما رحم دلی دانمایه نزانک اون اما تجربه وی جنا انه جرات بجا سروک من نیت او یا خیره چه نبی نیت خرابیه چه بیه رب عالم برکت درخست آگهدار خوبن هر دم را عدالت دل مذهبه جمازن خراج دعایا بکن برا عادل بن کو خیر و برکت وره هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم